mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndi kwelivhuwa a tshi kha ḓivha madekwana vhuḓi kha Belran News u tevhela muvhigo wa mafhungo a khothe nga mpho Felicia Mudau u sengamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Chavhani khathihi na Thulamela. Ri khou tevha ngo lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma ndi mulandu wa vho Sergeant Fani Nkosi vhane vho ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou ḽavhuṱanu ḽa vhege yo fhiraho sa izwi vha Commission Recommendations Investigative Task Team ngei kha Madlanga Commission vho vha wesa mulandu muṅwe muswa ndi mulandu wa defeating and obstructing the course of justice. Mulandu uyo u khou pfala upfi ndi mulandu wa murahuni nga ḽa 10 ḽa ṅwedzi wa Lara 2022 zwi kwamaho na muhumbulelwa we a fariwa u wanala hawe a na mbanzhe zwigidi zwi mulayoni khathihi na zwithutubisi. U ya nga ha muvhigo hu khou pfala upfi vho Sergeant Nkosi vho ḓo shumisa maanḓa avho u dzhenelela kha dziṱhoḓisiso dza mapholisa vha tshi ita vha tshi zwifha hune hapfi vho ḓo thoma nga u dzhia original docket case sa izwi vho vha vho romiwa kana u amba uri vha vange kha subs head office. U khou pfala upfi nga murahu ha ṅwedzi muthihi u ya kha mivhili vho Nkosi vho dovha hafhu vha humela tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Thohoyandou nga ito tshifhinga vha tshi ri ndi vhone colonel over subs head office. U bva afho vho ḓo kona u bvisa izo mbanzhe u bva mapholisani zwe vha zwi dzhia hu khou pfala upfi zwo fhedza zwo bikiwa nge subs head office. Fhedziha zwiṅwe zwo vha zwi songo tsha bukiwa nga nḓila yone khathihi na vhutembetembe he ha ḓo itiwa. Vha investigative task team vho vula dokete ya defeating and obstructing the course of justice. Zwino ri tshi lavhelesa uyo mulandu ndi une wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhu-16 Fulwana 2026 muhumbulo muhulwane u kha ḓiswa phanḓa no ita ṱhoḓuluso kha miṅwe milandu. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa vho Scoop Phaṱhutshedzo Innocent vhane vha ḓivhesa vho Muprofita vho Murito ndi vhane vho dovha hafhu ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou ḽavhuṱanu ḽa vhege yo fhiraho. Muhumbulelwa vha khou hweswa milandu miraru yo tshipa zwo tea tshifhingani tsho fhiraho. Khothe yo sumbedzisa uri vha kati na u ita tsedzuluso. Zwino kha ḽavhuṱanu ḽa vhege yo fhiraho vho sumbedzisa uri muhumbulelwa u na ṅwe mulandu une khothe yo ḓivhonadza khawo ngei ḓoroboni ya Cape Town nga ḽa u thoma ḽa Fulwi ṅwedzi u ḓaho. Zwi tshe zwo ralo mulandu uyu wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhu-24 Fulwi 2026 muhumbulelwa a tshi kha ḓivha nga ngomu thumbuni ya Rukhoye. Ndi khou livhuwa vhathu vhoṱhe ngei nnḓa vhano ndi wa Bishop Vho Tshifura na musi ro vha ri hafha khothe na zwino ri kha ḓivha hanefha lune khothe yo dzhena u bva nga 1 yo ri tshi dzhena vha vhidzeleliwa vha muhumbulelwa vha tshi dzhena ho mbo ḓi thoma u vhaliwa dzi act dza u sumbedza uri zwifhio zwo zwi khou tshimbilisa hani malugana na dzi case dzavho. Ha sumbedzwa upfi u bva nga dzi 1 dza June huna case ine a khou yo i appear hangei Cape Town heiḽa ya houḽa musidzana wa Mabuke. Havha na ya dzi 24 ine a khou appear hanefha Thohoyandou. Zwino riṋe sa vha muṱa ri khou pfha uri ro takala zwinzhi ende ri khou livhuwa Mudzimu ngazwo uri heyi case i khou tshimbila nga nḓila ya maimo a vhuḓi. Ri khou livhuwa lushaka lwoṱhe lwa Vhavenḓa na vhane vha khou ri tikedza kha case heyi, zwiimiswa zwoṱhe Real Man Foundation na TVEP ndi zwone zwiimiswa zwine zwa khou ri thusa nga maanḓa u imaima. Ndi hono u guma News School Court Reports kha ri dovha hafhu ri ṱangana tshifhinga tshi ḓaho wa tere lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach.
zvino ri tshi khou amba vanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo khophi ya basa 3 months bank statement na proof of residence u bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana kha vha rumele whatsapp zwino 072 019 5843 Belran Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.